ilang piti hiyo det chet tak tak le inan nau hiya hi deve ai ke itak sapu hiya hi khadeve china kum thaka Chris nungzui bol o china he ten vision nei takina nungzui boling ina mo puang na ikigot chiat soma why na sem so to ding ki sai manina tu kum tu ki khom ding ale ikwan pe ma le ilama ki pi di khat to ki nge nge de kilamen hi sekina nungzui bolun chi sekina mo puang na ki pe to khamai thi hi why sekina mun khen khat le hun khen khat taung practical ma dia ichin tama ihi tamle wai kha ikita thiam to na le hong i ding lungkul na to mabana i thei top swa ki bol som hi chilung sima nei komina i thu game ding ding ngai kheleng u thoi ka sa a tunina le ilai siang tho tangkel mathai bung som ni le kiat denina hun pan tun hon sim kiat saka tang som le ku ka ki pan som ni kal wai thu pi ki gen i thu pi la khian na te pan sanina askop i chidiama a huam lian zoina i entoina i hun jang leng china ka hong ki sa a ilai siang tho tangtel na i mu tu bang yam chi le mathai bung som ni le kiat i le ya ya atiang ma thu pia gol te la ka nung zui te bolun chi pen tu kum sang ni som ni le bu ka hi bol som tak tak hi wai kha ikal swan ning da na hiya wai to ki ton ton ina thei masak tua ichi diama nung zui te bolun na chi lai na mo kwang na got a hi to ki ton ton ina sab to mi ten de cha i thei khel khak di la wai ma tu wa ki khata ne ya hi cha ki sak som het lo ha yom khak ki pe ni la wai ma Puji kom komina nung zui bom na di to kisaya hi thei na pen kha to pan ama ta hidinga ahon sak na tum to na itan inei pen sem hidinga ki han thon na ni so hi inei lo bi bol dinga ki so na hi lo hi thei siam ni mo inei het lo bi gen son dinga ki so de ki ke ya ilele inei pen zat didan tu ikisin ngai be temta khát này đi azat đi đan kisin keling pangilo dia ma zat khel thei ma anai wai jaka zat dan di a process ichi dia ma alam pi te tu iki kong di poi mo wai pe hi tu ne kum khat i khwal sin pi som na dan a hi wai jakina nung zui na chi pen hi izat tam ma dia tu kum sum kha za mai ma di jaka wai izak changa ilung suma askop ahuami ai hi akingak na hi akibulpu na hi ai teng thuma hi chi til thumon gen som ke be tuna ngai tole nung zui na chi na gen khia ta na zak chei na lung sima banga om ingai to na khata tu nung zui na ai chi ja i picture sa khatom mai ke be dilele tu nya lai siang tho sin sa nung zui che ki gen changa ahuam akingak na hiai hi chi pen ki kong mu som hi tu ni pen ma wa hi i thei siam zong na ding ni chon gen leng et sang nai na in kwan i chi cha bang bang atel na ngai chon ang pe diu le in kwan na chi chang a chu pa te lin chin nu te lin chin pa te le wai ba nung zui i chi chang a tu a phung i chi dia ma a khwam bang sa hiam a lo thei lo a huam kha ko ma hi wai pen hi tu ni na thei chian ma sai ikum pan leng banga chi dia chi hi atiang to sem dina EBCC go hati sap tuam te i chi chiang mo kwa teng bang teng huang khai na thi hon ma kai tu TBU siam in chin wai no ya department chi om in chin wai no ya ami bi gi om el ve ke mo le EBCC go hati chi chiang a huam om i bo wai bang bang ina tu ni na nung zui na chi ka za ta di hi sia ka wai aki gen chiang a hiai ti huam a hi le ke na koi na da na ken hiai na pe na ke ana feel ke ve hiai pe na ke ana ching khalo ket ana practice khalo ke ve chi khal mam le a huam teng su kha thei ding na kaliswan thei diam chi som hi aba nai pai to dian chi na
Chris nung zui chỉ bằng ai nung zui chỉ thu mal bằng hi mà chỉ hiệp chân là con bồ lia yai nung zui cái chỉ hi lại xem thua kế dễ việc dân đi sống gục lệ qua về anh là cái gì nung zui na discipleship chỉ thu mal chết ya disciple chỉ bên lại xem thua dân đi sống gục lệ qua về cái gì discipleship cái chỉ bên thu mal anh ông chết lâu hi ileleng again ti bang ahiam wai bana nung zui chỉ tama izak tam zo ku sap tuam ten banga chile Christian chỉ cái gì vậy ai lấy chỉ là enda kimim leng lai siang thua Christian chỉ lấy nung zui bang za về mong mong akizang tuak te o lai siang thua kha Christian chỉ akizat na thumal thum kia om ngay vào hồi kia na izat to ma mau nung zui Chris nung zui chỉ pen thumal zadi som kwa le gup ve akizat laya wai sang Christian chỉ pen hong ki zang tam zo in chin ki Christian go ki zui khatalo ki mai thei ma wai zaka ithumal zat bang leng khat ve ve wai thu pa ma mai do chion ngai to saka wai zakina ni teng bang ina nung zui i na pen iki phok thina ding yakin khonga iki mo tung chaina nung zui bang za nong bola chi bai yo nung zui chi bai Chris nung zui chi bai chi khong zang tam lang ho ilung sim khat in wai ahon pi dang khat athak khatom dio chi ban ngai to sang mo wai khom tu ni na ilung simina ngai to khom thak len chi na ka hon hil ai le yai thumal bang hiam nung zui chi chang na sin tu zil tu nursery ai kyat mi thatu hong ngai mai thei mo zil sin tu chi na hiam wai bana zui tu chi na le siam na zang tak dia baki sin pan ki sat tak zang khedinga baki sin siam na ke na hi wai je kan nung zui Chris nung zui ki chi le tu i zui pa Chris kebula ama zui tak dia i basil tak ke ngai ta wai hin kwa pe hi dunia ki ko mu som i wai je kina thumalizat teu yai te hi nung zui bol na ikum thu pi pet a bol na pin kal suan pi som i kom komina tu ni na nung zui na ki chin a huam pangaya chi hi point tu mina ta hon gen de why to disciple nung zui discipleship making disciple chi na ikana tu ni a topic di ju nung zui na chi hi eno le lai sang thâu xin sang nung zui na ibul pu na tu pangyam chi le hiai a hi hiai nei lo tu Chris nung zui chi om thei lo wai ka ki vel na ding le ikiat na ding poi mo ma ma hi Chris to ki sop na kha abul akingak na a hi nung zui na che ki gen cha chu Chris to ki sop na a huam te la ka pel khat na yai Chris to ki sop na a hong piat thi na ding a kha a poi mo non ma ma tu ne pai ting ting ke Chris nung zui khat ka hi na ki chi le tu wai Jesus Christ nung zui dia ama to ki zot na na ne na dia kha allow thelo atel ding tu banga chile sapna wai tu Jesus Christ leng leitung hong pai na ahong pan ha ke hon zuyun china nung zui te aba zonga aba samhia ahi samna te lahi ye ka chi jiang ina Jesus nung zui khat ka ki chi lai tu pa hon sapna pangjin ka thei chiana ki ngai to ni ho nung zui ikiti kong koma tau pa sapna hat om masahi Chris nung da zui na dia chu asapna hat om masahi chi itia poi mo a wai bana nit te ga ama cross poi on zui hen wai sapna to ki zoi ton chu chiang na tu banga chile nu chiat ngei khat oma wai sapna dong ding a man sama ama adinga ki sacrifice na di om why do nit tenga ama cross point ng zuyen je
nak le chia suwa khenga ma Chris de na a ki piang na wai tel lo nong zui hi thei lo hi chi bil bele be jesu wai zakina hi a thu mal zat le a thu ge ni khau ma ma hi zia kina em thak le hang wai ke le lo na khaton gen bi la pa a chuan bung kha tang som tum le ga som tum le kwa gen chu hom pai leu chin na mu dingu kin na te la hi eno le Christ ki sop na hom pian na ding na sam na apoi mo a wai sam na na do na ding chu na decide ki khatom in chin e hon sam tu pa ka zui di le chu ka cross ka ki puwa ka nga ya Christ a dia hi na le chu ke de tel na ke hoi sak e nusia Christ de na tela thu pu na ka bola nga ya wai tok kin na a ama mudia ka kaswat hian ngai wai ting tung to na tunia Jesus Christ na la le hon dam pa sang china wai Jesus Christ ki zot na pin tu nung zui na ibul pu na poi mo mama hi wai zakina mi mal sam na personal calling ichiang mi ya ichiang tak tak hiya nang Jesus bang chen hon sama ko ya na om lai Jesus sap na na do ma ko ya bang chi na on sap lai na hon sap na zama ve ngo ai le bang nu sia in na khel na top sana nu chia le ama ending in bang chin kal na suan ma hong pai leo chin na mudi mo chi anong zui te asap na tu atela hi ya atelia gin night ama imutak tak ya chi te tu ni na nung zui na chi gen chianga I check masak di I take masak di nga po imo ahin wai ba na ani na nung zui na chi zap chianga a huam tel nge nge ding chu Chris bang di nga ki heng na ahi again tel ilai siang thoi mu bang ina luka bungbuk tang som li na abukima sin ni sin sak pa to akibang ding kibat na on gen ni yai ka ngai to na kibat na chi ka ki sakolai na kalung sima hong yai ma don na hon bol di tu ni ki khom da nong kwan ni na ke tu pa hong kwan khian ma lim lang ma ya hong ki en ma sa ka hi a chi teng ko tong li khim di lim lang ma ya hong ki chek ka hi mo le lim lang ma ya hong ki en ka hi ki pa wai ko isu ko le wai sa athuk zo khat kun gin lai jo honest ta kenan dongwa ka ki vat na lim na ka ki dress ma sang na chu va ki ni nga khwalung tuak lai ke le fu loi wa cha va ki khek thak ka adang nga tua na sil pian hong sil thak ka hian chi teng ko tong li tiu good bang sa hiam mo good ki pa wai wai voi hin kwa mo en diu ka gen no I thei chian hin ka ging ta min nung zui na chi gen cha mo awam tel kha Chris bang di ki heng na hin chin wai ki heng na chu Chris Anton Chris yet chiang Chris bang zo lo de wi ve ngo Chris de dan lo I bo hi ai cha koi he zel hin khwa nei chi lim la no get chang na du su thu sam na hoi na chi da khat pet ong lung tun lo chang koi khia china adang sil zel lai koi wai bang bang tu nia nung sui nai chi cha mo yet ton pa Chris ong in chin ama bang lo de wi bo hi ai chi de koi he zel hin khwa pe nei voi Chris bang ding a ki he na hi nung sui nai chi wai sia ka wai ding a ka ama ikisina ama izila wai tum to na ama bang sem dinga khang dinga lamet anaki mo ta nei be wai je ken ilai siang tho ta khen leu chin abukima sinmi wai tu tangguk bungguk tang som lina asinmi zo sin sakpa sang alian zo nge nge ke ai hangina abukima sinmi ai le ama sin sakpa ki bang ji abukima sin chi le chumo nung zui na ki chi mo ikisin di ma ana hebe wai ze ka tu kum chu ka kisin ngai ve wai nung zui na Chris ban na di nga hi le ka khalam hin kwa Chris ban lo na te koi hiat dan ka kisina Chris de dan ama ban na te lung tang dik
in na lung nem na thuak zo na mi ki nai chi te Chris lung put kin yang khen na te kisin ni ma na ye yu na te kasiam ta ka so ta chi na wai hi tu ni na nung sui na chi gen chang atel nge nge aun sin sa kai hele a chiang zo a pol na hon ge no ma to pa pan bol lam dang in I om to hi je nung sui te gen nai ve hi chin na ngai to dang gen tha ko le na pian tha ka ki panin na khalam hin kwan le chiang in aki bol to ya ai ke aki phel se sup ya chi na en leng mo ging tu hin kwa chu nung zui na hi na to pa hon lam be chu to pa a pan bol to a khan dan khat man chi nai ve chi le chu ni kum sa tu kum chu mo khala ma le na pi chin zo de ngai ve ni kum ai chi na ge leng nung kum a percent ge leng 99% he mai na di le mo tu kum chu 80% chau ong he so le chi ki de the na bang ma wai ke ai ki sin de hi chi mo da nei ve wai se ka ki sin lau pia bang chin Chris I bang the ma dia ma wai ki sin na lam pi I zo I ton I zong o chi pe ni I ki han thon na hi wai se ka rom te kyang bang a chu polin na lung simu thak sak na pan sana ki pum hek so tau wai ki hek tau pe kha hon lam chu ki pum hek di ki mai ki lam dan nai hin kwang ki lang di wai pe nung zui na chiam ki gen chang a wang kha Chris ta ki som ama sam na the tian wai hin kwa ki pana asap na ki pana siang thau sem ki lam tau sem ama bang sem ma ki lam tau khang tau sem wai khat nung zui na hi chi hi phok leng ku thoi sa hi wai se kina Chris en ton te chi na hi nung zui na chi chi ma atom na ding na athum na yai an le ha nung zui na chi ki gen chai na Chris nung zui bol son tu yai kha tu ko bi man o de ko hin chin ile asko hon gen ne kai atup le anghim nung zui bol son tu hi ding pin kha nung zui Chris nung ka zui ta ki chi chang kha na zui pa ki pan na sin hian pa bang te midam te bol na asang I thei siam mo thei to pa kon ke na hi azui na lama kunong pai to wa exam level di wo test level di wo ikum thu pi khen ne na en suk leo a practical ai hi di bun leo mai khao wai za ka hoi ta ka thu ken te na chiam te wa na ki zil mo ke le wai hun chang za la thamai the na hiu wai za ka a practical ma atak ma bang chi na I sem ki the di wa chi kha sin so mi ma wai ka I kham na di nga koi mo hi ya Chris nung zui bol son tu ang chiang ilai siam to tang te na kwanun la nam chia pan nung zui te bolun achia wai nung zui bol na chu pia ka hi ka pe ke tu ni zo chi te the lo chi set nge hi nge kal suan nge na dinga thu pia ka hi achi le mo office home kai te le sep na ne nge ni sia kina I office level la project sep di hong ki pia te bang sia ka na sep nge ya tunga thu pia ba thu man na sia aya ima lo mo itunga ten chuan piang chin yai tu ne na zo di yai ta na zo di chi te kha I mo ko na thai taka I sep so ba mo nung zui bolun chi pe mo thu pia hon pe pa van le ngai siam pa pa wai za I hi ngai den hi la ne wai za ka I tu sin sa le I thi li de ki poi mo la te la na hi wai kom komina yai thu pia pe mo akal bi poi mo pe khati gen dia adam te tu to pan phan bo sak le gen to zel di ya yai nung zui bolin chi pen mo ko na thu pia ka hi to ki ton chia ting hia ko na pa sim suak pa zwa thi le khal lawe sin masak ngai yo zil masak ngai ko ya Chris ke bola
isin mak poi mo GBC ka kai lai na testimony igen sak selive waila ka testimony hon gen khatin apian thak pheta abiakina testimony again da hon gen sonwa thupi ka sama ma ke apian thak i khop ni ma sapiana testimony ba gen ngein aso na bual so na to so chida ni we bual so la ba gen khago testimony gen ni na so na thum na ne bual so na so chi hiya di hi lo na hi igen nak chu ya ya lai siang thoi mo bangina ama kianga om ding le pathian kam thu phuang di to pa gam thu a thei pi na midang te I bol ma chu a hon nget na chu mo ama kianga om ding Chris kebula isin te mo wai to pa kebula sin ding thu te hi a thu ta ka ki bul phu na te lai siang thong sin sang na te thum na yin kwa te wai bana bangaya nung zui masa te Chris in nung zui abona alam pito te bangaya ti te songko ma kal suana ama to hun zat pe ni akal bi masahi yai chau leng seminar hun hata di na poi mo hi ama om ama yang om hin hwa wai mo personal relationship with Christ intimate relation iti personal quiet time it's a day. Yai te telawan musri bol na di kelawai. Cip. Ama sapen pending ju imi mal him kwa tau pato kisop na. Wahi tu ni na poi mo ma mai siakin wahi tu ni na vel takin kal iswan hediam cipi. Agak lamet. Yai nung sui bola yung kal swan tiang na agak lamet tu. Akhanga topa tanjinai paiso ningin alamet ai wai ma bangina ya lai siang to Timothy yang apolin agena kakama thu na sa te mimwan huai midang te chi thumala han changa ya hi gen thupi ka sama ma eleuchin kakama chi tu pa pola hiya wai na sa te a chi na pa Timothy hiya wai ba na muan huai mi kyanga achia wai ba midang ahon chi sona eleuchin hiai khang thum generation li dana hei pina na apai son on sin sakebe ya ya bai nung zui bolun chi agol atupia na hebe waya gamya la missionary kuana tang tu pai ba gen pen chumo Macedonia sak na hi to pa na tuam him mi ma ging tu nung zui bol tu te la ka gamya la kuan ding sak na tang te na hi mission si igen gen pen I thei hello bi hileng wai kong ko ma hiaya nung zui bol na itin le hopel mon chi adian so tin dinga akhanga persona ki hil son ding wai pen hi slide siam doin hon na sin sakar hi mok da na hi wai zakina hiaya hi Paul khanga Timothy khanga muan hoi mi khat khanga wai mi dang khanga ana piak son wai hi tu ni na eitia ding na leng isin khom ding le nung zui bol na ai kal suan pi udan tua ana hi en leuchin lai sia thungun tampi a hi dan poli leng ana sin saka imu chu Timothy thon ni bung khan na leng hi jam gen gin na tak nang ma a om ka thei gi gi a wai gin na atungin na pi Lois a oma wan nanu lunisa tuin nang ma leng a om yai te la ka khang bang jam gen ale polin adungin nanga Timothy ama sabit pen api adu ama tala khang thum episode why is it two generation en le hang khang thum generation a ding le hiya tua khang thak te yai nung sui bol na isin saka ipiak son ke le alo sam hiding hi why is it kena tu ni na nung sui bol na chi igen lai na oi mo ma chupi kal son to de ki sai manin yai te hi mangil ken paisa a na thupi tak sen heding in sunga te saptoma te ikama dinga dunia tan chunoi piak son na isin sak te ki hin wai se kena nung zui dang bol yai hi nung zui na chi gen chengina yai atu aking ang na na hi ni tu kum nai chin bol dia izodi khanna imang hil lo ding
nung zui na ki bul pu na wai nung zui nai atun khom huam ichilia akingang na thum te la ka poi mo ma tu Kristo ki zop na ahia wai bana Chris bangdinga ki heng to ki lam to wa wai Chris bangdinga siam thang na le Chris nung zui bol son tu hi na te hi atel nge nge dinga hi khat be kon den khat bi hi te no le nung zui ti tu kum sum za di hi nung zui na chi thumal za ta di hi hi za chang askop hi ting gen kha ai le nang ko ya na ma le akhat na tang te to den mai mai hi le chu nung zui hi na bu kim the nai lo nung zui na sim so kha the nge lo di wai se kina ya nung zui na chi gen chang ina mi mal sak na achian ding Chris Anton te hi na kilam to hi na aom ding wai ba midang te nung zui ding a bol son hin hua pin hua khai manin tu ni na isap tom pom pin tak sap tu tua midang te bol son ding a tak sam na ni pe tu kuma sim so ding a ki sai hi ole to pan athu isin khom te igen khom te athaka lung sima khok thaka kum sang ni som ni le guk Chris nung zui bolun aham chi le to pa to ka ki zop na chu ka chianga ke halo na chu ke ama bang the ka bat solo na o mai ve lim lang akiana ai so tik loi bo i chi ki he bangina i hin kho loi ko lo te he ki Chris bat na kham to midang de bo so ti ina ki sale hang twain hi Chris nung zui bo tu ong hi sak hi to pan athakin athui gen te mimal khatcha de nong bon so sa chi hi